Haga Jingsngew thu jung uba el hek galenti ban pen bet ya jing Nehu kalong bo vice chancellor udi ban risan no ne bar Bujli no EU la dadan galenti wat la ka shong haga jing bishar ka sarkar pedeng. Haba kren menta ka sngi uba hek ulaong banadu mention to yo la de ban pha e ka shiti sho menteri ka tanat puli puti ka sarkar India bat udang ab e ka juba phalor ka ne ka jingja Nehu. Ulaong bala debru banya kren man ka sngi bat kinong ngelam ba he ka party ha Delhi haga ba kilaong ba kila shimkhya ya ka ni ka jingja hapo Nehu. Ulaong ba ka sarkar ka deban perkhat habaro kiliang na ka benta ka jingba ka jilla bat ka than shite lammi ngi ka India. La ban kdo ba ka jingye khi jing ki samla puli ka Nehu kala ya shaka hendrios ngi e ni shispa san pho kanta hadu menta ka sngi banda wa hiar shuki vice chancellor hadien ba la pan e ka jingdawa ban weng no yu registrar ba deputy registrar Jong ka Nehu. Baik ini nanti kita ni bertangkap ni bahawa kalau baik ke apa hari Jumaat ke Jong yang mentahi tiada di bandung bah kumdu di bandungan Cina hingga bisi dah kalong tapi ala dah kata kesungkat kungkung bisa pada yang settle government wengno yang bisi dan bu itu bisi rugian kita ngemekran tamai ke report dari jeng tua ke bahan mengi atkom ke jeng tip ke juga ke mengekran bagi bahanor kita simkian ni kam dan Nehu entahlah dari last week ada pak HT Shawu Honorable Union Minister for Education bagi ia tak ada mentang nak up yang ke bah makin jubab lalu tersiti dan ni ke rai bagi central government kesim terbalik ke ni boleh yang mengasi yang kontak baik lagi Jong BJP National Party atau Delhi buat kecimpiran dengan layak pas kemat buat kat kumgajing pentip sengah ke kira simkia ya ni kam sarkar hi kariban perkhat habaro kiliang benpit nam ta kan jing bha jong sarkar bagajing bha jong state Meghalaya hiru ju bagas semagade jong North Eastern state hapet lang jing bha jong North East state si baroi start directly yang padyo on kren 1 to 1 and re badka office jong start rengkat badka office jong party ki jongi senior most leader ada boleh kata berkena tak